kubor baban kesngi awalam shapi da undang yalam news. Lekendo ka MPUF Isjantia USP ka Isjantia Hill District halor ka jingdak ingkali ka bajur hakliriat batlat rembai ka Mekhle People's United Front Isjantia Hill hapo ka jingalam jong ubak kershan bla kala lek yakendo USP ka Isjantia Hill District kliriat halor ka jingtheng kali ka bajur ha kliriat bat halat rembai nakaliang USP ru marmar ula shimkhia halor ka ne bat lafa yaki traffic badlet pelat yakne ka jingtheng kali nakaliang jong u president jong seng ubak kershan bla ulapan pau ka jing ai khublei USP halor ka jing shimkhia jong u bat hakaju kapor nakaliang jong seng ka karpat USP banbu khambun ki police traffic hakliriat bat halat rembai ni rumah saya Meghalaya People United Front MP of Isjantia District so banyak kembali USP to Isjantia Hills District mana kemarin ini penduduk minus ni di pusat juga tempat banyak district kita juga tadi kata juga dalam baik dengan dia USP lah semua mar bertak trafik bertak kelam pendak di kali dia kelam kor hasulok memburung yang ada tentang bagi patar ya Nilai so banyak kembali USP juga tempat sekolah di Ladawa USP to Isjantia ban Pembun trafik kamtamnya kok kira barang nomor bun kak blok nomor bajuna blok trafik dengan yang mesti lah pulang lagi bancingkia banbu kampung pun di trafik halar ramai banyak kira kesini so banyak kuda ya USP nomor bancingkia di Jawa dengan masa yang di Isjantia Yo iki kubor baban kesngi sumhawan subscribe ka channel undang yalam news. Kublai shibu